Preporučeno je 2 puta dnevno po 20 minuta. Znači to je ono što je optimalno ukoliko nemamo neke druge ograničavajuće bolesti koji mogu malo redukovati taj fizikalni tretman, kao što su kardiološke. Ne znači da ti pacijenti ne mogu koristiti, ali pod nadzorom lekara uz uzimanje svoje terapije, možda neki smanjeni tretman, možda neki pacijenti dobiju jednom dnevno kupanje ako je to previše za njih. Od svih fizikalnih procedura koje se primenjuju, od nas je na prvom mestu hidroterapija koja se obavlja u terapijskim bazenima, habar kadama, gde se također vrši i podvodna masaža i u bisernim kadama. Od ostalih procedura, znači zastupljena je elektroterapija koja se obavlja na najsavremenijim aparatima, zatim vakum terapija i ručna masaža i kineziterapija sa radnom terapijom koja se vrši u savremeno opremljenim salama. Tu su 20 minuta, uživaj. Ovo sad što radite? Ovo je trenutno elektroterapija za vratni deo kičme. Jel gospođa Stanov vama to prija? Da. Imate problem, jel sa kičmom? Kičme i krvni sudovi. Ana, ovde se prate, jel takvi rezultati? Da, prate se rezultati lečenja na početku i na kraju lečenja. Pacijenti se također javljaju kod lekara da bi se osiguralo, znači, kakav je uspeh terapije i ako je bilo uspeha, preporučuje se ponovno lečenje kroz par meseci. A vi ovde i registrujete? Naravno, prati se sve, celokupan tretman. Najčešće dolaze pacijenti oboljeli od reumatskih bolesti, neuroloških bolesti, prvenstveno multipla skleroza i Parkinsonova bolest. Znači, kod njih je izuzetno ovako veliki efekat lečenja, posle već par terapija vidi se poboljšanje i najčešće nam se pacijenti vraćaju i dolaze i 2 puta godišnje. Kakva je to bolest? Mislim, koliko vi znate da nam Pa, malo su karakteristične te neurološke bolesti što se ne zna sam uzrok nastanka i onda samim tim simptomi su različiti kod svih i ne može se delovati baš na jedinstven način kod svih pacijenata, ali naša voda baš ima blagotvorno dejstvo. Pacijenti osete poboljšanje mišićne snage, veću pokretljivost u zglobovima, a naravno tu je sadejstvo naše mineralne vode i svih ovih prethodno nabrojanih terapija. Što se tiče kineziterapije, znači radimo sa svim vrstama pacijenata, kao što su pacijenti, najviše pacijenata sa multiplom sklerozom, jer smo specijalizovana banja za tu vrstu bolesti. Sad, od te progresije bolesti zavisi koliko su nam teški pacijenti, tako da se rade u kineziterapiji, aktivne vežbe, aktivno potpomognute vežbe, vežbe sa otporom, sve u cilju jačanja i neke aktivnosti dnevnog života da im se poboljšaju, osobe koje su delimično sa invaliditetom ili nepokretni, da im se poboljša sam život, da mogu sami oko sebe te osnovne životne aktivnosti da rade. Naravno, imamo i sportiste, imamo i osobe koje boluju sa problemima lumbalnog sindroma, cervikalnog sindroma, sportske povrede, sve u cilju brže te rehabilitacije i oporavka pacijenata. Konkretno ta kineziterapija, to je terapija pokretom, dobro, malo pauzu, terapija pokretom i što jednostavno to ne možete kupiti u apoteci kao lek, mora da se radi, a osobe mora da se motivišu jer niko od njih neće da radi onako samostalno kao što radi ovde sa terapeutom. Zakazala sam terapiju, pošto onaj pritisak mi ide mnogo baš varira. Doktorka rekla je da dolazim iz Vranja, svake godine sam tu. Malo lakše mi je i bolje, mnogo bolje. Ne idem ovako već po bolnici da se lečim, da primam tu moju terapiju koju primam. Fino se osjećam. Uglavnom, ljudi dolaze više puta. I to se vidno, jel, promeni zdravstveno stanje? Pa da, oni su zadovoljni, bolje su pokretni, bolje se osjećaju. Badnje im u principu olakšava tegobe, ne može ih izlečiti, ali da im olakša. Evo doktorka zna, sestra znaju.
u koje stanje sam bila, kako mi je bilo, pa sad kako mislim. Ali mi smo jedinstveni po tom sastavu vode i stvarno smo jedinstveni ne samo u našoj zemlji i u regionu, nego i u Evropi i u svetu. Jer nigde ne postoji ovakva voda ovakvog sastava koja je i kompletno to okruženje koje tako dobro čini pacijentima. Tako da imamo preko 20% obolelih su pacijenti koji dolaze iz inostranstva. Tako da to samo po sebi dovoljno govori. Ne bi čovjek došao iz Australije ili iz Kanade u neku banju u Srbiji da nema tako dobar efekat rehabilitacije. Doputovale smo iz Ukrajine, iz Kijeva. Došli smo porodično. Moja majka, rođaka i otac. Svi smo došli na lečenje. Veoma nam se dopada. Ljudi su vrlo prijatni, komunikativni. Lepo su nas primili. Po ceo dan primamo određene vrste terapija. U kadi, zatim kineziterapija, ručna masaža. I što je najvažnije, ovde udišemo svež vazduh. Za Atomsku banju smo saznali preko interneta. Moja snaja i brat žive u Moskvi i oni su prvi čuli za nju. Dali su nam podatke, a mi smo preko jedne kijevske turističke agencije došli ovamo. Kako se osjećate? Ovde smo već 8 dana i osjećamo se daleko bolje nego kada smo došli. Imamo više snage, bolje smo raspoloženi. Ranije smo vrlo loše spavali, a sada imamo dobar i čvrst san. Svima koji imaju zdravstvene probleme predložila bih da dođu u Atomsku banju na lečenje. Stvarno je lepo. Zahvaljujemo se divnom i profesionalnom lekarskom timu koji ovde radi. Mnogo hvala. I za nas, naš, da kažem, stari stacionar koji je renoviran 2008. godine, 2009. početkom 2009. posle privatizacije, jer mi smo prva privatizovana banja u Srbiji i nakon privatizacije 2008. ovo mesto je potpuno promenilo lični opis. Ovde je uloženo jako puno novca i obnovljeni su svi objekti osim stacionara koji se nalazi iza nas na brežuljku. Sa desne strane su bungalovi koji su takođe veoma pogodni za ljude koji dolaze na opuštanje, rekreaciju, odmor, šetnju, tako da često nam dolaze i porodice koji sve veći broj ljudi i u stvari preventivno koristi naše usluge. Ovde je jako lepo. Jako lepo, čisto. Ljudi su dole, mislim, sve je dobro. Sve je u najboljem redu. Bila sam i u nekim drugim, kako se zove, banjama, ali nije tako baš bilo sve savršeno. Ovde je baš najbolje od svih. Osim tog medicinskog tretmana, kao što rekoh, jako je bitno da pacijenti dosta vremena ovde provode u šetnji, stazama zdravlja koje se nalaze svuda oko nas i jednostavno udišu taj svež vazduh i oplemene se regenerišu u ovoj prirodi koja je prelepa. Banju obožavam i kao vazduh i sve, ambijent u svemu. Posle sam prolazila puno, svake godine tako volela sam da dođem, da ostanem po jedan dan, dva ili tako dalje. Međutim, ima jedan mesec i po dana sam se ja malo šlogirala. I onda su mi preporučili Seltres, Ribarsku banju, Matarušku, sve to tako. Međutim, gde god sam otišla, rekli su da je to vruća voda i da to nije za to. Samo Trepča. Ja sam pre mesec dana bila ovde, 10 dana. Ja nisam mogla da govorim ni pola kao sada. Ja sam samo pored ove vode i vazduha i svega progovorila. Ja sam ovoj banji zahvalna. Drugo, prohodala sam. Što se tiče noge i ruke, imam terapije ovde, imam mirujuću kadu, imam podvodnu, imam masaže, onda uglavnom krećem, ne mogu to, ali je super. Nemam problema, ja sam jako zadovoljna. Trepča je mene oživela.